Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu je organizator ove jedne nesvakidašnje izložbe. Reč je o izložbi Putovanje naivnih kišobrana koje je finansiralo Ministarstvo kulture Republike Srbije. U ovom projektu učestvovalo je čak 7 slikara naivne umetnosti iz Kovačice, a to su Zuzana Vereski, Marija Hlavati, Jan Žoldnaj, Štefan Varga, Pavel Hajko, zatim Pavel Cicka i Martin Pap. To su sve dugogodišnji članovi naše Kovačičke galerije naivne umetnosti, koja iza sebe već ima tradiciju od 65 godina stvaralaštva. Mogu napomenuti da je ova izložba do sada obišla mnogo gradova. Tu su Beograd, Novi Sad, Vršac, bila je na festivalu Tancuj, tancuj, to je festival, najveći festival slovačkog stvaralaštva. Potom otišla je u Republiku Slovačku, gde smo imali izložbu u Bratislavi, na Đetvi, zatim u Hrušovu i još na nekoliko mesta. Do kraja godine izložbu, osim ovde u Zrenjaninu, moći će još da vide posetioci u Pančevu, a sledeće godine krećemo sa daljim turama. Interesantno je ljudima pogledati sliku Kovačičke naive, nas slikara, koja nije u nekom standardnom ili, da kažem, u nekom klasičnom obliku, znači ulje na platnu ili već akvarel ili već šta god, koja tehnika bila, nego to su ulja, znači na kaširanom platnu, na lesonitu koji smo montirali na kišobrane, da bi to bilo jednostavno ljudima zanimljivije. Ova izložba, naravno, naših slika putuje po celoj Srbiji, bili smo u više gradova i uvek smo nailazili na jedan vrlo lep prijem, što se nadam da ćemo i ovde sigurno ostvariti. Kažem, Zrenjaninci, evo, sada će imati prilike da pogledaju Kovačičku naivu iz jednog drugog ugla, znači iz žablje perspektive će gledati. Interesantno je to videti, pa evo, ne znam, još nisam čuo komentare, ali ću ih sigurno čuti. Verujem da će biti zanimljivi. Baš kao što je ova izložba u najmanju ruku zanimljiva.